Biyag ti tao. Biyag ti tao. Naimbang nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At indog asalay sayang. Ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ti kamsat mo ni Florida? Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo ta na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan ang natay ni Florida. Ano siya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpatkan ko na. Kat saanan ang naagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak May, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga nakalpas iti kolehyo. Kastagayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapatsak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo di amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lang tatirupang. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumustaan iti inam. Nabayag magaya mo na natay iti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadakkelakman. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita kanya. Pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikan na iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang amin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso pimadawak. Ket nagawid ak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo ang makita. Kemadan asawa ti inam iti day da hundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad amami kanday ti Daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak singa. Kat nangasawa iti sabali ti aksyoman kanya. Edi kwan, nagsakitan ni Mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko mahakasta tinapasama. Nagsubli ako madagos dito. Sige, tagi na naakpay. Nabanugak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. Wen, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simangput kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanya. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma,
Di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumadla a kwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mo't jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwelaak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasakon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon, Linda. Kat agyaman ak iti panang bisita yu kanya. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay dito'y balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na kan ka. Ang kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamin, ado tinagkurangak kan kuana. Ngem aramid ti amin nakabalak. Tano makasubalitak kan kuana, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Ta ituludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak iti probinsya. Pagyamanak met Jano. Ala, ano sam nga ron nga ay aywan ni Mara. Tapat siyak, makapanunod tumadla ang dayjay. Ni, adda kayo magayaman, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti nana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan ti napasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday iti nakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada idi. Ay, dak mapilit ti bagay nga ag-cellphone. Manaktakla day ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan wagiin na dayo tayo. Isaanin ka nakan. Uray, ta agbiagak met nga uray awan cellphone. Nagadumanan ti binuras ya prutas ken na tang Uncle. Anya day ta ila ko yaw. Saan? Ipan ko jay syudad. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan na iti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw. Talaga? Alamang ka rotap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam. Ikuyog kuntaw. Dito ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakala na pasdag da ito. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito'y. Kurayag ti ruwar ti anak kao. Agawid akmat no madamdama. Ay, David, ando pa sinaskin nga ramidan tayong tumbigan. When nga rin, friend. Katay tante anak ka. Mara! Apay nga da kayo dito ay. Mangibabain kayo. Adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natan. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Am-am Saan? Ala, mapantan. Kat sumuro takpaylakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ija ayan ti trabaho.
Baga, tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababa intilangana nga imay ijay. Ha, nukasta. Ibain mo ti amam, Mara. Wala, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kani, Mara. Saan ka apinadakkel kasta? Iso amabalin ka di. Respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, auntie. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Ha, anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie. Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano ang payitan? Friend, makipaglading at itinapasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito, Mara. Asino dahi ta nakalungon alamlamayan, yaw. Ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pala ang digitagsang punta sa nga ili, Jarwar. Ay, Wan Mara. Sige nga rin. Sobrang kayo. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planong itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag naada, Grace. Anya? Apay ngay. Diyak kaya tagnaad ijay. Tagmay may sa akmatan. Agbalinak laan naliday, no ijay ti pagnaudak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sadino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam kat amam dayjay. Di ka kat agyaman ta dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam. Natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen ti nabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla akwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Uncle, makadlawak Saan na kas iti sigud ti kinaragsak ti rupa yung. Kasla kanayon kayong matan analiday. Kan di kay samatan mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ko na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nanti balay da. Diyak ang manup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kan kwa na. Ha? Nga bekar-kararag ka o. Asapay la ko ma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontakken kwa na, uncle. Alaman nga ron balasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga muna sa tagdan na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh.
Iswabunagan tanda kita gargarat mo di apartment mo. Agnaid tanda ti balay. Agasawa tamot tayo ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken ko na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Namsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumteng tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam ka tama. Tama nga no agbaak ka. Ha? Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Doa dagos ti anak ta, no kaskasa na. Uwan nga rod. Angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si kapay. Ala, di ka nga rod agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulok magdagit isingin nga anak ta, Mara. Doa lalaki. Naimbag lakit din. Tanain normal ko nga ipasngay dagit isingin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak man. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang ti ag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Una rod. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapuitik lema. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko baka. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog nga eh. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Yung kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan nga eh. Wala. Yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turo ko bid. Ringan anak ta yung panangan, tayo inanak lang bid. Mara, agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan anak. Abayan. Mabit lang tagpatulungan. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarumot gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Insartan ko tinagtumari ti agas. Tatiyam mo ko. Naimbagan ako na. Kay marumot gayam. Apay ngay, abinaybayam ti bagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa nga imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige. Umaya ka dagos dita. Bye.
Awanin ti asawa, Grace. Kasano gamin ka nagiti anak ko. Aning yan? Nagkasangat nga agpaisong tinapagdang ti asawam. Anya nga awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atenggal ti biyag tayo? Iso nga aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulan ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. No, damayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matan na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno, ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klang. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agi ina. Kaiso paya pangalak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, tika nakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw. Ang kakasilid tayon kadagiti ako ko. Uray, ta medyo nalawa mo iti silid ka. Sige. Tanoad daw ayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturogan dagiti anak ko. Basit asilid to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atan no lumasin kami. Oh, Jack pa'y makatulog. Ag-cellphone man pa'y lang. Pangal-alak iti turog ko. Ne, adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy Sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuyin mayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngay di na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkitawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linupatan ti chat ko kan ka, Mara. Nuka
Ano pa'y anamiris ko tipindot ko. Akayat ko tangkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanaagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan matgaya man. Tatang ko. Pakawanan ako man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pangtadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni Kuati amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysan na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Ginmatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Anya? Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarup. Akasta ti kinasing ti amak. Ad-adang ang kapsutan. Gapo iti pan nakakonsensya. Ang babawi ang kasano amasulnitang tinagkurangan. No awan matan ti amay. Tatang ko. Biyag ti tao. Adda kamot gaya man Joshua Apo. Sa dino tinagapwam. Day off mo itasan ka day. Dita ka bang iba nga barangay, Lola? Napan ko sinarungkaran ti gayam ko. Agina na kang arudan. Tamang itasarak iti kanam. Agluto ak iti paboritom asidaan. Nagkasata ka talaga tada kahit tinagbali na Lola. Sipod pimusay ni Nanang kan nangasawa ni Tatang iti sa bali. Kat adda kayo amang supsuporta kan mga aywan kanyak. Bana kapag yamyamanak launa iti Diyos. No sana gapo kadag iti sakripisyo yo. Amangan sa anak-anak katurpos iti kulehyo. Rumpang lang aywanan ka, Apo. Saan amabalin, abaybayan ka? Di kayo madanagan, Lola. Tainton nakapsot kayon, kat saan kayo na makapagtrabaho. Siyakmat ti mga iwan kada kayo. Nagsapa kamat arumwar ita, Apo. Ado ti maaramin iti pagtrabaho kita, Lola. Kung gayang, nangidulinan nyo iti uniform ko. Awan mo to iti cabinet ko. Aday jeruara, Apo. Mabiit laang taplansya. Siya kon, Lola. Ituloy yung kit iti maturog, tanasapa pa man. Siya kon, Apo. Tapno adda oras mo amangan. Tapno di ka mabisinan iti trabaho. Agyaman at nga ron, Lola. Ay. Aguyik kayo matan. Mani ka titirik na yo? Ay, awan na ito, Apo. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Amangan mat na darikrik na nyo kat di yuli ibagbaga. Okay, aklang, Apo. Di nakpakadanagan. Mabiit laang taalaag ti uniform mo itirwar. Ada ko, Lola. Nakaturog mat gayam niti sa fa ni Lola. Agore ka. Apay kasta tilangan ni Lola ang nakaturog. Lola? Lola?
Saan samat nga agang angas ni Lola? Lola! Lola! Hello, Joshua, anak ko. Nakaawag kamay. Awanan ni Lola, tatang. Natayan. Aniya, kasano ana pasamak na ita? Nasang patak ang nakasalungay ngay dito balay. Aniya. Sige, umayak nita, itamot laeng. Bye. Asino timawag, Pedring? Di ka dinalaing nga anak mo. Anya timbaganakan ka. Di mawat manan iti kwarta. Saan na kwarta tigapuna no apay ni mawag ni Joshua. Mapanag iti ayanda itamot laeng. Anya? Sa dino tinapanan ni tatang nanang, apay nga awan diti balay. Napan iti ayan ti inatim mo na nga asawa na. Ah, apay anapan ijay nanang. Natay ti inaday dim mo na nga asawa na. Anya? Agad, apay nga rin kasta ti Jariyo. Masurunak. Ita niya kumaaga po ang mapanpaylaang ijay. Ay, nanang, syempre, ada nagkadwaan da. Ti ko na ni tatang kanyak, nasaya at ti inaday di Auntie Cecil kan kwa na edi si bibiyag pay. Awan bibiyang ko kadagitatat tao. Nanang, di kay kumagbalin aman naging bubukod. Ingkalay sana kayo lang arudan ni tatang. Ay, uray pay. Di ka agsaw iti kasta. Tawat amom, Isabel. Itatanay tabunan ni Lolam. Ano ti plano, manak? Agnaid kakadipay dito'y? Diyan mo, tatang. Amangan no kaya't mo kagnaid iti balay. Awanan kaduam dito'y. Amangan no ad-ada ang mailiw ka ken Lolam no dito'y ti pagnaadam. Mabayinak kan antimay tatang. Di ka madarakan. Siya ti makaammo nga agpalawag ken kuana. Sigurado nga damay bagana. Nakababain no ipilit ko ti bagik. Awan rumbe nga pagbain na manak ko. Nasaysaya at no ijabalay ti pagnaedam. Tapno makaduwa kamit No ngay iso ti pangrugyan ti saan niya pag kinaawatan ka niyanti. Di na ngamin kayat nga agnaedak idi ijabalayaw tatang. Sabali itan anak ko. Ngala, aging pakikakit din. Agkuyog tan nga agawid di balay. Dakkel tinagbaliwan ti balayo, tatang. Nanayunan ti kwarto na. Uy, anak. Nagtinulungan may kanya antim amin na ito'y. Oh, na ito, ti agbalin na silid mo, anak ko. Agyam anak, tatang. Ada pa yung silid ko iti balayo kanante. Wan ara, anak ka, may. Ano sampay ti silid mo, ha? Amo ka nalawlawa ti silid mo iti balay day di Lolam. Tinapatag, at pagturugak kan makadwa kayo pa'y datang. Sipod nagkalay sa kayo kan antimayta. Saan kayong anak kadwa? Day di Lola akanayan ti kadkadwak. Aramida ti amin nakabalak. Tapno makabawi ak kadagit tinagkurangakin ka, anak ko. Ay na, nuapay mat namin a pinagnaod na paylaon ti anak day ti day di Cecil dito'y palaya. Makapasuron at talaga. Ay, apayin ba kahit apay nagdamdabog ka? Agtal na ka, Pedring. Napudot ti ulok. Anyamanan ti pagpupunutan ti ulom aya. Pagraman plato, mairaman iti unget mo. Apay aya? Kasano? Pinagnaod mo paylaon tinalaing nga anak mo dito'y balay. Nasakit ti matak ang makakit-kita kan kuana no ang mumlaang. Awan matmatay nga aramidan ni Joshua kan ka. Isuupay ket di apapakpakan dito'y. Nagngina lang arod aminen ang magatang ita panawon. Di ka ka di madanagan. Tadamat natalgad at trabaho ti anak ko. Basta, masurunak. Maipalagip ngamin kanyak ti imo ng asawam no makitkitak ti anak yo. Nabayagan anatay day di Cecil. Di mo kuman iraman jay nabayagan at di maga. Basta masurunak. Masursurunak, Pedring. Nanang, apay ka di akasta kayo. Di kay katagyaman tananayunan tayon diti balay.
Kasano ajak masuron? Kat ni tatang mula ang tinagdesisyon. Di namat dinamag no kayat ko wano saan. Nasaysaya at matla ang no agnaad ni Manong Joshua dito'y balay. Tapno at datayo akadwana. Katkatay laang day di lola na. Kaasimot magmaymay sa langit di balay da. Saan tayo akasapulan ti presensya na iti daytoy abalay? Isu nga rod kasapulan iti presensya tayo kadatatang nanang. Isu kasapulan iti pamilya pagkamangan. Diyo ka di maawatan dayta. Adula amin mo't ngay bagbagam Isabel. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti panagadal mo. Nanang diyo kumayimot ti presensya ni tatang kankwana. Taama namot ni tatang. Nakaidasara kun iti pangaldawan tayo. Ayabam tinalaing nga anak mo tamangan tayon. Joshua anak, umay ka tamangal daw tayon. Huwag tatang, mabiglang tayo lampas ko tira ramida. Right. Timakder kamot bakit? Papanamngay. Kunak man lumangal daw tayon. Iti salas laengan ti panganak. Alaak ti kanak ijay. Sa anak akomportable dito lamisaan. Nasaysaya at no agsasango tayo amangan, bakit? Apay aya nga ipilit mo ti kayat mo si Kapedring. Si kalapta kan ayunan ti masursurot iti dayto abalay. Grabe ka mo't. Ay, anyan ti kasta nga ugali ti asawak. Nay, nakapasyar ka mo't mayta. Kumusta ka mo't ngay? Kastila ta amare. Napintas kan sexy latta. Uray mais-stress. Anya kumamot ti pa ka-stressam kat dakkel mo't ni Isabel nga anak mo. Nilakay ko amare. Pinagnaud nakit din jay anak na ijay balay. Di na pa'y sinaludsod no kayat ko wano saan. Ay masurunak amang kitkita kan kwa na ijay balay. Isugayam day jay tay anak na itiim mo na nga asawa na. Tay natayag kan gwapo ang nakita kiti paraangan nyo idinaminsan. Gwapo ayamot day jay maray. Katuwin mo't, kasla artista tilangan ha. Wen no adayo. Tatang, ada ipapaabang da abalay iti asideg. Boarding house. Kayat ko kumang abangan. Di mo ka di kayat ti agnaid dito'y anak ko? Kanayo nan ti panagsubangyo kani Auntie Mayta, gapo kanyak. Diya kayat asyak ti pagtaunan ti sanyo apag kinaawatan kani Auntie, tatang. Kas gaya talaga ni Auntie. Makaunget no kontraet ti kayat na. Di kay madanakan, tatang. Maawatak mat ni Auntie. Sa maysa, kabaalak ti agbukod, dadamat na talga na trabaho. Ngala. Baka mo ka nga ron no kasta ti pangedeng mo, anak ko. Adda ka mo't gaya mo, anak ko. Wananang, agmay-may sa kayon samot ti balay. Napananda tatang kan Joshua? Intulod ni tatang mo ni Joshua iti boarding house apag-akaran na. No kasta? Talaga pinatuloy na ti panagabang na? Wen, anak ko. Isumot la naragsak kayo manan Siyempre, awanan ti pa kay-stress Ay, di kay lamaasyan kini Manong Joshua. Kasapulan na ti presensya ni tatang. Ngamimot yupay. Ay, di kay ka di makonsensya. Yad adayuyo ti tunggal may sa kadakwada. Diyak kayat nga adda kainagaw ta iti atensyon ni tatang mo. Period. Umayak manen, Mariconi. Nay, si kamat gayam, Mare. Sumrak ka Agyaban ako, Mare. Nay, mayat sa ti aldaw mo ita Taawanan ti pa ka-stressak, Mare. Awanan ni Joshua ijay balay mi. Ni, napanan na nga Imakaroon iti pagabangan na abalay. Naimbag nga ron, tanangrik na ti loko. Ay unay kan, Mare. Apay aya kaguram launay ti putot ti asawam iti mo na nga asawa na. Kat madlaw mo anasaya at atao day di abaro. Namin ado nga minan anakaluganak kat nakaistoryak. Nadayaw mo't ngagsasaon. Nasayaat, no nasayaat. Anya kumait.
Basta ti kapatgan kanya, kat addan peace of mind ko. Ne, apay anak ka formal dress ka, Isabel? Adda papanan mi kadagiti ka eskwelaak nanang. Early celebration ti pa nagturpos mi iti mabiit. Amo ka din ni tatang mo ti may papan iti day taabanag. Nagpakada kitayan nanang. Si kalangan ti pagpakadaak. Anya nga oras ti panagawid mo ngay. Ay, jak pa'y sigurado nanang. Awagan kayong tulaangan ha? Mapagtalkan ka di mo lang dagiti kakadwa manak ko. Wen nanang. Malang arod. Palubusan ka ngam agan-anad ka ijay Di mo liplipatan ti umawag. Tengat rabiin, ngam di mo ila umawag ang jay anak ta. Abangan no di na pa'y nakadanon, bakit? Imposible mo't Anya nga oras nagrubwat da itay malam. Padasem man nga awagan. Di mo nga rod sumungbat. Agraman text ko di na matreplyan. Ay, makapadanag mo't da itay nga anak ta. Nay, ada umawawag bakit? Ni Isabel Samutin da ita. Ni Jenny mo't akaanak da ito'y. Hello, Jenny. Hello, auntie. Nadamag yung ka din tinapasamak ka na, Isabel? Napasamak nga. Nadisgrasya tinagluganan da. Intaray da ida ida hospital ka na diti kakadwana. Anya? No amok lakas to'y ti mapasamak. Tiyak ko ba pinalubusan ti anak ta si Murot ka dagiti ka eskwelaan na. Di mo pa basulan ti bagim, bakit? Di tayo nagayatan ti kasti na pasamak. Anya ti ko na ti doktor itay. Masapul ka no ang maopiraan ti anak ta iti kabiita na panawain. No kasta, dakilagatan ti kasapulan tayo lakay. Di ka madanagan. Aramidak ti amin nakabalak para iti anak ta. May remedyo ti kwarta. Kumusta ni Isabel tatang? Masapul na maopiraan iti kabiita na panawain. Sa nakaro ti donor anasagrap na. Dakkalagatan ti kasapulan mi ita anak ko. Kaya't ko ti tumulong iti kabsat ko tatang. Ibagayo lang numano agatan ti kasapulan nyo. Ada paggasgastusam anak. Kasano nga roden ti balay nga ipatpatak dermaw. Itantan ko pa'y lang tatang. Unaan tayo ti kabsat ko. Agtitinulong tayo. Tapno agimbag ti kabsat ko. Mangted ni Joshua iti kwarta apag paopera ti kabsat na, bakit? Anya? Agyaman na. Naimbaglaang ang dada ni Joshua nga anak mo. Si dadaan lata tumulong iti kabsat na. Nasingpet ni Joshua. Kan masyan launa iti kabsat na. Isabel, anak ko. Nanang. Agyaman na nakariing ka na, anak ko. Itay pa'y nga urayan mi ti panagriing mo, anak ko. Nakariing mo't gaya mo ti anak ta, bakit? Kaririing na laun ay lakay. Ay, agyamanak, Diyos ko. Agyamanak, tadi mo binaybayan ti anak ko. Pasensya kayon. No pinagdanag kayo, tatang. Nanang. Di mo pampanunutin, may papaniti dahi taabanag, anak. Aginanakakit di. Tapno agsubli adagos ti pigsam, anak ko. Agpaimbag ka. Juan, tatang. Agyaman na kititulong mo, manong. Dakkel ti utang ko anay bag-anakam kan ka. Ngam di ka madanagan. Tano agimbagak, agbayad aktukan ka. Awan na nyaman na, Isabel, ading ko. Ngam awan utang mo kanyak. Iso na awan rumba nga bayadam kanyak. Saan nagsingsingir? Manong. Bay amon day jay. Tatulong kun ken kaakapsat ko. Sana balay tati kwarta. Masukatan. Agyaman na ka talaga kan ka, manong. Tauray dakas ti trato ni nanang kan ka, idi. Di ka nagduwa-duwaan ng tulong kada kami. Nagsaya at kaakapsat.
Sapay la kumata saan pa'y analadaw ti amin, Joshua. Sapay la kumata mapakawan na. Siyak tinangya dayo iti amamkan ka. Pakawanan ako ma, anak ko. Nabayagan na napakawan kayo, ante. Maawatak. No, saan kaya komportable ang makakikita kanya? Agyaman nak, tamaawatan nak. Ngam na amiris kun tibidot ko. Kat ikarik amanipod ita. Ibilang kamutan kaspud nung anak ko. Sapay kumatay bilang nakmat kaspud nung inam. Awan pari ko titiday tante. Di ka madanakan. Inutan mi abayadan ti kwartam. Utang mi dayjay kan ka. Saan ante? Tulong ko dayjay kada kayo. Amog ti kasasadyo. Kanaysa, saan pa yan nakapagturpos ni Isabel? Ado pa iti paggastusan nyo. Ay uwan, napagsaritaan min iti amam daytoy. Numabalin, agsublikan ditoy. Agnaed ka manen ditoy, anak ko. Tapno makapagden na kayo manen iti amam baro. Kat makabawi akmat kan ka. Iti madi nga impakpakitak iti kalabas kan ka. Ah, sige ante, kayat ko. Tanabayagan nga inararapaap ko ang makaduak manen ti amak. Biyag ti tao. Berlin, ada kadwa kasing mangpet ni tatam adjud. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Ha? Napintas to'y anak mo, Susan. Ay kawan adjud. Imalamot la kanya Oh, Berlin, agmanukan kan ni tatam adjud. Inak pa agluto, nanang. Na. Berlin, mabait man lang. Nagbastos mo daytang anak ko. Baybaya mo, Susan. Di mong ugtan. Maikawal siguro, taanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki diti balayo. Ala. Mas pasensya amon ti anak kong Jud. Umaykan, ta isimpatan dagiti gargarot mo iti silegta. Anyat sang-sangitan, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te, Paiso. Anyat sang-sangitan, ha? Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay? Di mo kaya't ang makiasawa akmanan, ha? Di ka katagyaman. Taada ka tulungak amang biyagkin ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tatimbagayo hindi kanya. Ay naapo, ubingak pay, anak ko. Karbungak mo't ati makiasawa manen. Kayat ko ngamin, nga da katulungak amang paadalkan ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan, tanasingkot ni Jud. Makatulong kadataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa yung trabaho. Isa sikapan natin makamoy ti tarawon tayo, ha? Kan amin na masapsapol dito balay. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak dayta. Agtagibalay ka latan, ah. Ay, uwan, bakit? Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot o nagayat kin ka. Kamin, man nakaawat ka gaya mo talaga. Di ka madanagan. Ta siyak ka galaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin, nagititrabaho dito o nagtibalay. Ay, agyaman na, Jud. Ay, supaya may bawas iti trabaho, dayta. Masyanak ba't kami kin ka, Susan? Kan rumbang lang nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kas kasano. Ay, uuwan. Agyaman na, Jud. Awan ka din klase mit, ha, Ferlin? Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Among Ferlin, nagpintas ka man. Napinpintas ka nga ninanang mo. Ha? Ada ka din nobyong? Awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo.
Adun to, pwede makikita kita nga da kakinkinibin na mas ubing pa yung sika. Isuda saan kanyak taadal pa'y ti pamaysak tata? Very good kagaya mga Perlin. Mabalin na masahing tibukot ko, malasan ko. Nasakit namin. Nabano ka naglaba ka nagdalos ni Tibalay. Idyak ka mo masahe tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ipalas ko dito bukod mo ti pamayam. Ay, manjak tata. Perlin, magsubri ka. Ay, unay kalakit din na ya. Apay, kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasan ko. Nanang, jak kaya tikada ni Tata Judy ti balay. Ha? Ni, apay akas na tibagbagang. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo adjud. Naksayan, dagiti trabaho. Sana kun nga aglaba, agluto ken agdanos. Ta iso aminen timang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Taagmalmalem anak katatakderak ijay department store apag trabaho. Iso dakala katulungak ni John. kabalak mo't nga aramiden dagita nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinam ti trabaho. Tadi mo pa'y amuunay nga aramiden dagita. Iso bayam andi tatang mo adjod timang trabaho kadagita. Adda ngamin sa bali anadlaw ko kan kuana nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanyak. Kanayon na nga ibagaan na pintasak. Awa mo, dakas na iti dayta. Ano ko maaya, no ibaga na anapintas ka. O di thank you ko naman. Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak nanang. Managatap ka launay, Ferlin. At hapam nga mga pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin. Narugit unay, tapanunot mo. Dakas-tikas ta. Di mo nga minkayat ni Jod para kanyak. Iso at tila at hapam kenkwanan. Hoy, sana nasaya tikas tangar aramido ma, Ferlin. Nay, ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, John. Ewan, Susan. Taagas ti Bannog. Naglabak namin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Ferlin, adan? Uy, itay pa yung simbang point. Nagpupok iti silip na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige, ngarot. Tay, nakpay agpalas. Ay, yaman na. Sana nakatrangkap ti ridaw ti silid ni Ferlin. May wayat kong tinabayagan na plano kenkwana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na diya balasitang. Umamayakin ko na. Tata Jod, apay nga da ka dito'y silid ko. Di ka natakari. Tama nga makariing ni nanang mo. Pangasin tata, di na ko mapag-aramidan ni Didakas. Saan? Makiabayak lang ka maturog. Wala. Ituloy mo ti maturog. Maturog ta na rin. Manjak, mapanak langan ni tayan ni nanang. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak mo tumngaram ti pagkayata. Ipatanak tata. Tano di nakipatan agriawak dito eh. Agbilangak. May isa. Dua. Sige. Just pikit di. Siya akong ti rumwar. Di kang rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inang. Tapno nasaya at kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada ibagak kada kayo nanang. Katsapay ko matapat tiyanda. Anya maninday ta, Ferlin. Ni Tata Jud.
Pinagpanggapan na kiti dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Andagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Sana po no lang itang ipulpulong na ka. Agparparbo iti sarita na ita anak mo. Ha? Ay, saan? Agpay ti bagbagak nanang. Amok ka din na kayat para iti inam. Isapad padaksin nakin ko na. Kakayat mo ngagsina kami, Ferlin. Sana po no dayta. Aklunan nyo nga ng dagpay tata. Susan, bakit? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Padagan ka, mamati kakin ko na, wala saan. Ang napatsiyam ta anak mo, nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jude. Hindi ka pumanaw. Ala, Ferlin. Inka grubwatan, tas umrikan, iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo lang dagitang ipagpagam. Patsindak ko mamat ananang. Inka grubwatan, kunak! Diyak lang pagaro. Nalaing gayam nagparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw nga na di nakayat aparakan ka. Ala, bye-bye amog ti anak ko. Di mo ikankan. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Nagyaman ak, Susan. Napanik-nik akong ti kinapudnom kanyak. Ay hatin ka nga na talaga, Jude. Isupasika ti ayan ti simpatsyag. Banana kyo, kamote kyo. Ay, Ferlin. Gumatang ka ni ti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay. Kanapayakas na ti jar mo, naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalin ti makiturog ijay balayo. Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan daklang dagiti amok dito asidet ti iskwilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon dito Sumurot akon kada kayo. Pangasiyo. Agtalawa ko ni ije balay mi. Anya, ay sus, narigat ti pampanunutem. Apay nga agtalaw ka. Isak ti madaksan sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Anda ngamin dakas sa plano ti agsyuman kanyak. Isu amabuti nga kun nga gawid iti balay mi. Anya, ay sigurado ka iti na bagbagam. Uwan, nana. Ay, no kayat mo. Kuyugan ka amapan iti ayan ti pulis. Ay, saan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabuti ngak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madagsan? Tadinak matpagan ti inak. Mas napatpatagkan ko na ti may katwa nga asawa na ngamsyak nga anak nga. Anya? Ayan di anak mo. Sumit-ngatan ng awan pala. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Tsaka mo. Basta nag-text itay. Kat nakunana ngagtalawan. So, kirkit di day tiyang nga ubing Asus. Abangan asawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nonya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangken ti ulo na. No kasta, okay lang ka nagtalaw ni Ferlin. Ay, kat desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat nang tumot kat pag sinaid na ta. Banag at jakmot kayat ang mapasama. Apay, asino ko maamang lapad iti inayat ta. Ay, kaya manakmanan, Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga among day ta, Jude. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakin ko day ta. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon itibiyag na. Choice na daytan. Ay na, narigatibiyag ko dito probinsya, balasang ko. Amangan, no saan ka anairwam iti kastoy aklase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Didak pa kadanagan. Saan kami matabak nang?
Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapok. Tanabayag nga awan tao dito kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kuwa. Kaya kasanumutan nga ti panagadal mon. Kunayo mo't nga day skwelaan dito ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal ditoy. Ay, o sige nga Rod. Ngayon ni, ano sama ti panagbiag dito lugar ni, wan. Wan nana. Into na da pagplete ta. Intanto iji balayo. Tama nga no agdanda nagdametan kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli iji balay. Ay na, intala agpakita. Tama nga no madaksanak. No di ka agpakadaan na imbag balasang ko. Di ka madanagan. Kasaritak to ana imbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kabsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta. Palubusan ti anak mo nga agnad iji balay ko, kabsat. Uwen, kabsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga amana. Kasano ajak respetuan? Kato ang damot madyapang... Ala, Huston, san man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mo ti pumanaw, di ka makamukan. Awan manglapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yung amsyak nga anak yung. Managing bubukod ka ngamin. Iso akas ta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't ngayon na. Bagim laang mo't ti pampanunudam. Kabsat, ala, di kayon agsinumpat, Oh, mga dengkan, Ferlin. Nagsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanyang iti panagawid ko. Sumurutak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman na kunay kada kayo. Uri saan da kakapkapin ano, nakadungdung mo kayo unay kanya. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipagpatag kanya. Ay, pinanawan na to mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Isong awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adata iti adayo. Nasingpot ka ngamin kanya. Kasta idi ni na anang ko. Ngam idi na ki asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya di ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas di agimula iti sakit tinakem. Nana. Uraan niya ti inararami ti inam. Inamlataday jay. Iso adi mo kurkuraan. Nasayang tadakan, Susana. Itimplaan ako man iti kape. Makakape at. Ada na pulot adanom? Awan pa ya. Nagluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagbakit. Kasano adi agsakit ti bagbagem. Kat nakaidda ka mutlatan iti agmalmalam. Hindi mo maala, mawat-watan ti bagbagit. Masaduta ka nga ron. Malakit din. Pagluto ka pa'y no madamdama. Anyak insang pet maama si Daya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti boss ka, hindi ko nagbali Di ka pala nga pumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Ay, awan mo't pagtrabaho lumikatak ijay. Mag-abroad ka lang may mayat pa'y. Daktakil ti sweldo may ti abroad. Ay, mabuti nga ka-abroad. Mga no, diyak ka ba lang ti trabaho ijay. Bakit anya nga ti ipakan mo kanyak nung di kag salukag? Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laeng Jude. Uma akon. Awan pa'y maited mga kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jude. Maladawak nga agawid Ta, adda ipaaramid ti amok. Anya nga oras nga, makaawid ka.
Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, ala, bye. Ay, agyaman ka. Sana natuloy, di pa nag-overtime ko. Nakainan na akadangos. Ay na po. Mariknak, di bambanog ko Ay, talagang agiddaak no makasangpoy tak ije balay. Anday tanti balay. Na. Apay nga adahay hills dito'y ayan tiritaw. Agin ko dito. Agin na yadak kasumrag. Agin na yadak amapan itisilid mikan ni Joda. Ang papas na naging niliw. Tamarabdan ka na sumantad tiburang na sa sweetie. Ay, sweetie. Awalan kayo itibain! Garampang ka, babae! Alay ka! Susan! Kalbog na ito yung babae! Ulaw! Gusto ko lang kalawarugan! Anay ko! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinang bubugkan ka. Latingitek, Jud. Ngam na punwa na kun. Hustun tinaunday apa nawen apa nagsakripisyo ken ka. Susan. Nabaybay akti anak ko, gabukan ka. Nagbali na ka, martir. Gapo iti panagayat ko ken ka. Ngam kasto nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo ken ka, Jud. Pakawaran na ko, Susan. Nailaw anak lang. Isanod mo ti tarong mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Ket sinaan kamatan. Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra. Ta nakapasa ka iti board exam. Agyaman unay kada kayo, nanalus. Uray lumakay kayon. Naikarigatan da ka na pagadal. Agyaman iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta atwa. San la asyak tinagsakripisyo? Di yu baybay antibagiyo ha. Tapno napigsa kayo akanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye amanday ta subad-subad. Basta siya, naragsakat na nakaturpos ka iti panagadal mo. Kat dawatag, asapay kuma, tagtalin na et kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Saan to, Apulos? Agyaman na. Nasa pulak matlangan to'y ayan yu, anak ko. Ha? Nana? Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kan ta. Ako ilkak. Masaksakitak namin, naming karigatak, tinagbiyahe. Tapno sa pulin ka lang. Nabayag, sinapsapul ka. Kaya di ka masapulan, anak ko. Ala, sumrak kayo pa'y, lanang. Ano, anak ko. Kailiw ka una yan. Ha? Anya day, Jay? Nagtao diti silid ni Nanalos day dyan kanabtuog ha. Mabigla ang nanang ha? Nanalos, apay pinanawan nagmatan. Anak ko, natayan ni Kabsatlos. Gabo iti pa nakaatake. Buwan nga rod, nanang.
Dahil na jak man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Jak man lang na ikan itinapinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak itikas dahunay. Anak ko, pagkawalan ako ba? Amok, ano tinagkurangan ako? Masimpatid ko nga minti lalaki nga awan ka iskas ka na. Gimsi ka nga anak ko. Dakal tinagkurangan ka anak ko. Sa pag-aasim. Dahil ka nakitikon daw ay amang sulit. Kadagiti anak kurkurangan ka. Ipat-pati ka unay anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madanagan. Jak nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nanalus kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nanalus. Isa pa nga asiyo, tadidak kumamat panawan. Agpaimbag kayo, nagbiag kayo pa itinapaot nanan. Nuwan anak ko. Ikararag ko ito Diyos na ina. Patpatkin ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, magnanan. Yang titaw. Ay na, simbangput ka magaya man na naggapuwi dyan syudad, Jimmy Baraw. Oo, nantay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyo, Jimmy. Siya kantay. Basit la balay ti patagder ko. Basit matlat urnong ko anong trabaho iti syudad. Ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawa. Agi patakder kan, iti balay mau. Oo, nantay. Tapno daman mat pagyanak. Di kabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umandaaron na kita anak da. Ay, kamayat Ay, naimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Engem adan balay mau. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa'y laang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na antay. Nay na, awan. Ha? Masatot mo maki-construction. Nasakit ka no ti ulo na mainitan pa. Iswada kami kani uncle mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maistresa. Ala antay, adan tulap ta siguro Makasapol tulad ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukong kanakan. Kasanaw ang makasapol kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintong bigat dyan na batay lakay. Ala, tayo nagagpakiskis intong bigat. Adapay matay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate maipakiskis no maibus dayjay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Dayjay mula manugang mo. Sikog! Sikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Agam sikog paila. Sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasin dan iti pagnaidan da. Tano adada akanayon iti pudirta, mang namnamadalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawam balay da. Ay, day tangarot ti problema lakay. Di nalatultulado jay kasinsin na, nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pagnaidanda. Nanakamero da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay, kanun to nga tabot nga nakam ti anak ta.
Umad-adon ti putot na. Ang maging gaita, di na pailag sa apol mo, iti trabaho na. Pagbagaan talatan, bareng makapanunod taw. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyot dan, makalang update ti asok ijay balay. Sumusunal nga min nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kan tatang. Sapay sa andarom mo ijay balay. Iso nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan ati humayagpasyar ditoy. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Ado kami unay ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kay, kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo ngamin ajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat denggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami, di agdis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang. Sana bale, tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Iso di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mo kaanakan. Nalpas mo't tayo. Hinton no may alawas antay. Ang diskitarak man pa iti pang nayon ko iti kwarta kagastusan. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Nagadon nga yan tay. Saan na nakababain? Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kasla anak mo hindi pang ibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw kasla da kami tidadakliyaw. Ante. Isuwadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Barrow. Umay ka mamigat di tabalay. Ninayo nagtinagluto, tainlakam ka. Ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw to na ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan kaanakan. Nakasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Saan na kan? Agtalo na klangay. Talunag ki talon may, saan mo tamasangot ti kabsat ko? Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang jay talon nyo, no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, saan na lang ti? Ijayak ton balay amang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami nga minkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kaya't mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaaramin na balay na nga ay no di na mapagturugan bakit? Kasi nga road. Awan kadkadwana. Naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana.
Naimbag tulaang mga sawan ta. Hadan to kaduana. Agam, awan sapay mo, nubiam Jimay. Awan pa yan, te. Uy, may mayat mo't laang, no. Agtalinaid ka, aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single ka na yaw, ta awan pampanunutang. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawan da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo, papapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayong iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Nataw anak ko. Kasano, nuawan kami iti amam. Kasanaw, makasuro kayaw nga agdiskitar iti kananyaw. Nang runakot na'y, umadadam dagiti anak mo. Iswa sapay ko ma, saan nga agsaksakit tinakam mo, wain. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimay, kanakan, umayak man. Ay, ante, nakayabot gayam. Wan, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Atoy, makaamu ka namang luto, wan. Allah, inlak aman dakmanan, ante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay, na, atay takamanin. Kasla anak nga ruday, ti pangibilbilangakin ka kaanakan. Ay, wagay am Jimay. Aday bagak. Sapay kumataw, manugot ka iti dayto. Ha? Anya na tante? Apay no, agnaid ka laangan iti balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo nakpailang akabalay yun. Saan, kaanakan, ta sumublat da insan mo anato, kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Ta kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano ko. Ay, kwa, ante. Ay, kaanakan, agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmay-maysa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. So may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray, agabang da. Kwa, kanakan. Manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo iti libre iti balayo. Isa santan nga agabang. Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iti balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kamin kadakwarda. Kan nasingpet da ante ay kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon nga'y. Iti balay da ante Eva, ante. Anya, no kasta. Agsinukat kayo niti pag naidan. Uwan ante. Kat kasanon nga'y no mga asawa kan. Pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iti balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sabali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da di yung amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tano mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kayat ti asawan, Auntie Lenny? Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingpet lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy.
nato, awan ka ng tayon. Ingka magdiskitar iti mailuto Siya ka na yung tagdisdiskitar. Masakit nga ron ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw ta siyak ti rumwar nga agdiskitar iti ka ng tayo. Ala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantayak. Ay, pasensya anak pa'y langit Ay, sumilat ta ti aramid dyan nakta, iba. Sa dumilat ta. Maturog lat kukuen na iti balay ni Jimmy. Ay na, problema doon dayta. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha, saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Kanya balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan. Adan libre apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Tasaan da ako kwa dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasimpot ti ka anak ka. Kan iso nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawon da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Tangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kastatin baga na kanya. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Pudno ay Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni ti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Siyak may, tinangi papa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iso adiyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya tagtrabaho. Bantayam na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay gawin ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta? Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pay na trabaho. Ay, jak ka ba ilan nabantayan amin nagiti anak ta. Iso nga agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan natin daddo mga anak tayo di balay ta. Anya? Para tayo talaan di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo suda ti bantayak. Bakit? Anya? Nataw. Kwartaman may. Awan kwartak nana. Sakit di ko matik kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi mga rot agparparit na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguro lalaki na ijay. Anya? Ay, awagam Dumawat ka iti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Pagawidom langay no kastamot lang. Di na nga rot sungsung batang ti awag ka. Iso masuruna. Ante, alakadwa kasi mang puwet ni Jeline, nobyak. Jeline, nyantik. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaamuam kan kuha na ngay. Basta gamida Dito'y unang ti pagsasaritaan tayo. Saan anita ayan tiri daw? Unay kan aya bakay? Ala. Sumrek kayo. No kasta, mag-asawa ka, Jimmy? Uwan, Uncle. Umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobyak. Kan uray simple lang nga kasara. Ala wen, tanay, ang mga nubalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa lang amin, Jimmy. Kaya nagrigat ti adda asawa na. Mayabaw, hindi ta asasawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod matikadwa. Ay kay, kasanun ngay, numang asawan.
pangiyawidan ng tungay iti asawaan na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawon danataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawa mo. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimmy. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimmy. Masya na kin kwa na. Isumay ti impatawid na kin ka. No kayat ko asublian dayjay, mabalay. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin na kanagan itititulo dayjay adaga. Ako le magkartor. Awan bibiyang mo iti daytoy. Naawatam. Ulitan, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay, ti pangisang pitam, iti asawaam, Di mo papapanawan danataw, ijay balay mo. Nawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnam at ikas di nga ramidan ti ikit ko. Isumot lang na kasing-singpat kanya kiti kalabas. Gayam, alda sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y palay ni Jimmy. Palay mo ten ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon danako dito. Lula! Di tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ibagbaga mapap! Nan! Intaban kita, inti amayaw! Nato, anak ko aya. Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo. Kasadong dagiti anak mo. Anak ko aya. Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni Ije balay dagiti dadakkel ko, nanang. Ay kat, adakin ka day talisa. Tanhusyak, wan maikaray ka may tulong ko kadagiti anak mo. Uwan, nanang. Maawatak day ta. Aladak day to. Tapusanin na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko kat nawaya mo tingagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Anak ko ti napatil ka. Ulag! Alay ko! Tinukaw anak! Anday ko! Kumusta ni ante, angkal? Kayawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Kaya po itigita, anti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, ante. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laang, takukwayo dayto'y kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga iba. Jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na ado ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngam da kami akakabsat na. Ngam itata na tayon.
Di na magngarod na itugot dagita nga inag-aguman na. Ante, Iso amaday tagag-agom. Biyag ti tao. No kasta, talaga baknang dyan na bingwit mo, Bogi? Wendan ver, dakkel ti balay da. Ado ti lugan da, kan ado ti negosyo da. Wow, mayak nga rod no kasta. Sige, lalay nga nga rod ha. Tapno makaornong ta. An aramidak ti kastoy, gapoy tinalao sa panagayat ko ken ka Denver. Agyamanak, kat ikarit na ayatan ka kanayo. Basta ipaay mo mat amin nakidawagkan ka. Ha? Wan Denver, di kan to plus pa ayen, itanyaman nakitaw mo kanyak. Nga uray anyat mapaspasamak. Okay. Bye, sweetheart. Iha, asino ti kinasarita ti cellphone mo? Di ka di ibagbaga manobyom, anaam-am mo ti social media. Owen, mama? Dan, kita man taladawan na iha. Mabit na ang mama ah. Oh, ato'y man oh. Gwapo san ka di, mama? Wen, gwapo. Nagkinis ti kudin na. Agam, apay kaslan naka-lipstick man. Talaga a red lips to'y boyfriend ko, mama. Nagtangos ti agong na. Wen nga rod, kan nakapudpo daw. Wen no, dadara na foreigner. Jaklam mo, mama. Nagkita kayo ni ti personal? Amang ano itiladawan lang met na po daw iha. Nagkita kami, mama. Talaga na po daw. Natataer pa iti personal ngam itiladawan. Kastaya. Alakit, enjoy ti kaadat nobyo miha. Basta gananad ka lang. Amumat ti dakes kan nasayaat. Iswa di kag dardarasudos. Amamwam pa yan na imbag tinobyom. Di ka basta agtalakad agos. Wen, mama? Anya trabaho na? Kwa. Construction worker, mama. Anya? Uray sa nabaknang ni Bogart, mama. Ay ayatak ta. Uray anya pa iti kasasaad na itibiyag. Ayatak tulat ta. Iso lang amin tinakarik na aki ti kastoy. Napadas kun tinakinobyo iti pada tayo abak ng sana nagbaligi, mama. Sige, makamo ka iha. Decision mo dayta. Ang palagipan kalata. Iha, di ka unay agtaltalag. Nang runano nabit kayo pa yan nagamam mo. Tanarigat ti mailauan anak ko. Wen, mama, katagyaman na kiti pang magpagayo. Hello, Mercy, honey. Mabalinta ka ditag kita. Oh, sure, Bogart. Kano? Ita ko man. No, adawayam Ada kami dito'y plaza ita. Sige. Sa di no ti pagkitaan ta. Agrup nga ta kadagosin. Siga, ada mong amayat apagkitaan da. Sige. Intamangan iti restaurant. Tamangan ta kabayatan ti panagin inistoryata. Sige nga, Rod. Agyaman na ka. Bye, honey. Denver, umay ka no dito plaza. Kat, kasano nga Rod? Agsinatapay lang nga Rod dito, ha? Agkita tanto manen, no nalpas kayo na nagsarita. Lalay nga, ha? Sige, mapanahon. Ada problema k Mercy, honey. Anya day ta, honey? Masakit ngamin ni nanang ko. Kat masapol ang may pa-check up. Ngam, awan kwartami apagpadoktor na. Anya? Apay, anyat sakit na. Ado, honey, agduduma. Ada sakit na iti puso, gan ada bukol ti dalom na. Anya? Apay,
Manuti ka sa pulan na. Jak nga mo. Sapay nagngina ti check up. Ta i-private ko kuma. Mabanog namin nga agpilay ti public. Umda siguro ti 10,000 pesos. Sige. Tamang tedak iti pagpa-check up ni nanang mo, honey. Ha? Mababay na ko na yan kan kahani. Kanain ako matangit ka ni ti kwarta. Ngamsyak. Awan pa'y mait-itad ko ken ka. Nakurapayak lang amin, honey. Sana problema kanyak dayta, Bogart, honey. Basta para ken ka, ken para iti pamilyam. Nakasagana ak amang ipaay. Oh, agyaman ak Mercy. Iso nga inayat ka iti husto. Kapo iti dayta agalag mo. Nakasingsingpot ka unay ang nobya. Oh, ayatan ka, Mercy. Ayatan ka mo, Bogart. Wow! Kwarta man na dagos. Bogi! Katuan tagasan no. Nudyak mapatkan di kayat mo. Sina anak mo to dagos. Unay ka na ya. My love, Bogi. Saan ka diya tila isid-sidir mo? Love na love ka. Tandaan am dayta. Mas love na love ka, Denver. Diyak ka ba ulan, ti may sinakan ka. Iso pa nga asim. Di na kumamot sinsinaan. Aramida, kin ipaay ko amin apagayatam. Di ka malalagad. Di ka natusinaan. Tanatulog ka niya. Malaksid no nasukir ka. Di ka tusukiran ng pulos, Denver. Promise. Agbali na ka natulog ken kay tagnan nayon. Aramidag amin apagayatam, Denver. Manong, delikado ter aramidam. Kasanon numamuan ni Manang Mercy ti maipapanitikin na taong. Ay na, di nang tumaamuan dayta. Basta di mo ibagbaga. Kan maysa, adayo ti ayan ni Mercy dito lugar tayo. Ay, siyak ti makonkonsensya ti kastangar aramidam, Manong. Kaasimat ni Manang Mercy. Sapay nagsingpot. Katluklukwam lagayam. Sinaam nga minan day dyan, Denver. Di na kontra-kontraan si Kaaysa. Taamang nga noan niya ti maaramid ko ken ka. Ha? Amumat ngay ayat aklaunay ni Denver. Yung apay akastaka. No talaga matlaan na patega ken ka akabsat mo. Suportaram amin na pagragsaka. Nga uri maditer aramida, Manong. Basta aramidak ti amin na pamuspusan. Tapno agtultuloy ti relasyon mi kina Denver. Ni Manang Mercy ti pakasyak, Manong. Kukwarta am laeng kapoy ti day siya lalaki. Basta gulimot ka. Padasem tagidanon ka ni Mercy. Tadagas ka kanya. Nasay-saya at lang aglinipatan ng kabsan. No traidoren na Aiza. Kasapulak ti kwarta, Bogi. At tagatanga. Ha? Sapay basit ti customer ko itay? Basit ti kita, Denver. Kat, agdiskital ka. Nalain ka mat agdiskital saan? Sige. Tamapanak iti lugar da Mercy. Kasta! Dayta ka, tingay ka. May salasaw. Aksyon na madagos. Amumat ngay etan ka, Denver. Di ka mabalin apaayin. Agyaman ak, Bogi. Basta di nag-isuksukat, Well, promise. 10,000 man ti ka sa pulag, Bogi. Ngano malayo nam. May mayat manan. Apay nga itaka lang, may. Or-orayin da ka idi na minsan nga aldaw ngam awan ka. Kanayo na tsak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, Mercy. Busy ak iti napalpalabas ng aldaw. Agparigat ngamin ti signal, iyayan mi. Ay, kasta ka di. Busy ka kadagiti tarakan mo ababoy? Oo nga ron. Naibos pa yan ti kananda. Awan mo't maigatangan. Ala. Aywan, kumusta kaya man ti inam? Naipa-doktor mo man? Juan Mercy, kat nagaduman ti agas na. Kurang jinted mo. Tanagnina mo't ti agas na. Ay, nagado ti paggastusan, Mercy. Agas ni nanang ko. Kanan dagiti tarakin ko baboy. Awan pa'y masidsidan. Awan man gayang bagas min. Ala,
Tamang tedak to iti kwartam, tapnusan kan nga agaburido. Agyaman ang Mercy. Talaga naggasastak. Takas kan ka tinagbali na nobyak. Mabita nga rod. Taagpaluto ak itinaima sa masida apang rabyan tayo. Kuha Mercy, agbiyak matla ko man madamdama. Tawan ka doon ni nanang ko ijibalay. Anya? Ala, kunak man naumyan ka. Pasensya ka na talaga Mercy. Madanagan na kami noon ka doon ti inak. Amumad nga darikrik na na. Malala. Kastoy laangan. Duata nga agawid ijabalayo. Usaran tilugan ko. Tapno maamamok matiinam. Kan makitak ti lugar yo. Ay, kwa. Saan pa lang ita? Tanarigat ti kalsada ijayan mi. Adda mapag na. Sana makadanon ti lugan. Anya? Nasurok adwa oras ti mapag na. Kan awan pa'y pangibat tiyan tayo ti lugan mo. Amangan mo takawan da. Adayo ti mapag na Mercy. Kasta karigat ti kalsada ijay lugar yu, Bogart? Wen, bambantay nga mi ijay lugar mi. Motor lang ti makadanon ijay balay mi. Manumot ti motor ijay. Ay, sayang. Kunak no makapasyara kun ijay lugar yu. Inton makalsada ti dalan mi. Tauray kanayon ti papano ijay ha? Akit kasano nga rod? No agawid ka ita. Marabyan ka Sapay ko nam. Adayo ti mapagna. Sana bali Kumatahak to ni ti flashlight. Ala. Sa paem tulangan ti agawid no bigat. Ay, sana mabalilani. Awan ka doon ni nanang ko. Sige nga rod. Agmerienda ka pa Sakan to agawid. Sige. Tagpaisagana at iti merienda. Manong, imawag da tatang kananang. Abang imawag da. Kwarta manen, ti bagbagadan? Agpa-check up ka no ni nanang. Takimaro ti rikrik na iti tiyan na. Kan kimaro ti gagatel ti bagbagina. Di da ngamin aywanan ti bagida man. Sano agsakit da? Da tao tinamlamaan da. Nabayagan adi mo pinawitan da nanang manong. Manipod dimtang da dya Denver itipiyag mo. Nagbalin kan akirmat. Ha? Tulungan na kumamat Tabasit lang mo ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak ka sales girl. Kaasimot na giti dadakkel ta. Awan kwarta kaysa. Pangikik ka may ti masapsapulam iji parlor a pagtrab-trabahwam. Ni kadilatan Denver ti supsuportaram. Di mon malagip apurwakan dagiti dadakkel ta. Hoy, aysa. San man ang tila ibagbagam? Awan bibiyang mo. No sa dino ti pangusara kiti kwarta. Tapagbampanuwak day jay. Manong. Man nakibiyang kalaunay. No kasta ka matlaeng. Umanaw kan diti dagus ko. Sumambol ka niti sa bali apagabangam. Basit ti sweldok manong. Saan nga umda sa pagabang ko? Kan igatang ko iti kanak. No kasta nga ron. Di ka agpakalaing aysa. Di nakpakibiyangan ni Tar-Aramidek. Tabiyag ko daytoy. Nawatam. Bogi, umutang kay ti kwarta kini Mercy. Tapagpuunan tayo ti negosyo. Ha? Anya ko mga negosyo? Lagi patakder tayo ti minimart. Ijay lugar mi. Napigsat ti kastay jay. Tado ti tao. Kan igid ti kalsada ti balay mi. Anya? Tapno at damit makuna pagsapulan ta. Narigat pa no kanayong agdaw-dawat ta kini Mercy. Manungay ti utangit. Oray, 200k pay lang. Tanayunam tumanin no agkurang. Nagdakil agad ta, Denver. Oray, at utang mat. Oray, bayadan tanto mat lang. Nadan kita ti minimart. Kan mabalinta ti agipatakdari ti pakanan ti abay na. Denver. Agpakaasi ka kini Mercy. Di bali, kabayatan tanto. Sige Padasik no da maipautang na. Agka, nakabakbak na lang dahi dya babae. Basta lalay nga ma. Tapno makautang ka, Bogi. Nagdakkel agad utangan, Bogart. Apay, pangsaram iti kwarta. Pagpaopera ni nanang ko, Mercy. Agpakpakaasi ak. Nung saan ang maopera ti inak, ang mga no ipatay nanday jay. Anyat maoperakan ko na. Kidney kan dalam. Kan adapay ikatanda abukol iti tiyan na.
Anya? Marse, pang-asing ko ma. Turay inutak to bayadan gan ka. Promise. Agparinto magakit sa sangwanan. Ay. Sige. Tumakder ka ditan. Pautangan ka, Bogart. Agyaman at Marse. Nagsaya at kaanobya. Oh. Talaga naglaing ka, Bogi. I love you. Oh, Denver, I love you too. Oh, at ito sa mo, komisyon mo nga imutang. Ha? Kat kasano? Rugyamon tagparami diti plano? Wen, iso nga gawid aki siya lugar may. Ano kaya mo, sumurot ka? Ha? Agpaiso? Ikuyog na, Denver? Wen, agbiyahe tayong tumbigat. Umarbangon ta. Agkita tanto ya terminal tibos yung parbangon. O sige, Denver, kaya't ko. Tapno, makapasyarak matan ijay lugar iyo. Ay, sang! Apay ngagsangsangit ka si Mang Patmanong. Ni Denver, inururay ko dyan terminal. Yung jak na orang. Inalilaw nagtawanan ba in? In-black-knock pa yan ito social media. Anya? Sabi inala na ti kwarta ngayon utang me. Dakkalagatatay dyan. Kasano nga ro daytan? Diyaga mo taramida kaysa. Diyaga mo ti pagsurutak kini Denver. Nabayag samot na di kay nagkita iti nobyong iha. Tsaka mo, mama. No ibagak ti pa nagkita mi. Nagadwa rason na. Anya? Apay ngay. Ada ka di sa nyo nagkinawatan, iha. Awan mat, mama. Iso ang mas daawak no apay kasla nagbalim ni Bogart kanya. Manong, nakitam ka diti nag-viral iti social media. Ginaambush alugan. May sa ni Denver ka dagiti natay. Anya? Mabitla ang taipasakan katabuyaam, Manong. Mercy, imayak. Tumayak agkid daw iti pangmakawan kan ka. Ato tinagbasulak kan ka, Mercy. Ha? Anit kit mo sa wen? Abay nga itakala nagpakita kanya. Gampog na, mababain ako na ikan ka, Mercy. Gapo iti inaramid ko. Inaramid mo nga? Sakba yung ibaga. At dapat ipudmakin ka. May papaniti kinatao ko. Ha? Sorry, no nagpampamarangakin ka pudpud no alalaki. Ngam kinapudno na. May sag abading. Anya? Pakawalan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Inaramat ka laan para iti inay ayat ko anobyo. Sorry talaga. Anya? San ka ngay ayatan? Tapada ka lalakit pakarik na ak iti ayat. Awanan ka iti bain? Nagtaltalagak iti hustukin ka? Ngam, pinangnamnaman naklagayam iti awan? Anyat klase maparswa, Bogart! Pagawanan ako, ma. Aminado ang kiti nagbasulag. At pagbababuyak, dayta. Iso nga imayang. Kat dyan na utang ko ang kwarta. Nakasagana ka mang bayad. Basta inutak abayadan. Bayadam itan tinalalam ak kwarta kanyak, Bogart. Tanod di ka agbayad. Paibalod ka! Anya! Manong, okay ka kadilaang dito pagbaludan? Sa anak nga okay dito eh. Ngam ano sa kon. Tapno may karok tinagbasulag. Maasya anakan ka, Manong. Ngam awan mo't maramida.
Awan amo ka pangalaki ti kwarta pagbayad mo iti utang mo. Basur ko matlaing. No apay kasto iti nagtungpalag Aiza. Nagpaituraya kiti nalaon sa panagayat ko iti tao. Asaan man ang mga ayat kanya. Naramid ko tinang loko iti pada ka tao. Kapula ang iti kinamaag ko kan ayan. Daytoyen ti ibagbagakkan ka iti mano. Di naktumot ngamin dinangag. Wala ding. Sorry ha. Nayagdam ngagkan ka iti. Magbabawi ngam nalpasan ti amin. Isang sa tagtali na editi pagbalutay. Taapitag ti bunga ti aramid ko. Ading ko. Amin nga ramid, adda kasukat na. Kat ti babawi, adda kanayon, iti udi. Iso ano di mo kaya ti madusa iti udi na, di ka garamid iti dakas, iti padam aparswa. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurati gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos kag ngina kada tayo amin.